Beto twal la julu un du ju ma ti ka winyo sin sara palu keta mo beli wang o siandek over tie panelist kan miro jelo Reverend Dr. Alfred Banger man tie kan Be apoyo. jolo Migo Rose Apoio. ke Lady Grace Apoio. no apology about panelists no can I walk in baby and any panel mo can donyo and Dr. Caesar tried to be door ka chokene what you medical log from Balaalo ma watch ni Balaalo mono gi tiga deno chana si actually keje logo pudo tiga medical I'm along Reverend Dr. Alfred Banya and tiki warga ma kel ma mil ko happy log ni ngomwa our land Alfred Be an apoyo Dr. Apoyo panelist. Apoyo bene luonga ni ka tet wiye. Ka taj ma ang'e ni panelist uneno en luwinywa gwok nyo pe guneno. Man luke ki lok madoki kum ngom wan ngom pa chuli ma loke tiro dugu. Chi chabieto karo ni ana wachi ka beru be ka waluku gin ma umegi wa la dit nyego public subi waju wachon ni kingej mana tie kwede maluke ki peko mogo machon mano uke machuli gin mumiu jemi mogo otime aye bedu ki gimo ma kichoyo ma kichwalo kare bot joma papat mabe katam mogo binu kitung paju atikane joma no en lok me pero tika diugi duan gi be kiromo chwalo chi enni kartach nyo newsletter makeluoni ngomwa nyo our land ena ya chaki meneno kita gwak waromo ketugin tami eni tich Kileb mono wajuni ngomwa our land, a voice for the protection of the land of indigenous people of the Acholi of Uganda. Manyoni eni kartaj mamiu duan maluke ki guako ngomwa pa jo Acholi me Uganda. Chidong muoche tie ni ngom en dano en ngom la bo ngom no dano pero mo bedo tie dano bene ka tie no gi meru kene ngom no mite me konyo tigi kile mo gonya ni the land is the people are the land pe enu ke ken kita ke choi kwere karta en me achele ni iwajini nyang ya chuli lok me ngom pe ngom me ken kita muoche bene wajuni ngom ena ye dano ena ye weko wan machalang achuli wangene ni wan achuli pe jemi me achara kita ki wajuni economic gine commodity ento jemi mamiwa bebeduwa ki kita mono wajuni identity alama wa machalo gine machalo choli ento kita wachoi kwere ni kumbedi ya choli dik tie kum lok me ngom lok ma joma miro pu
nyo gimero kabedo megwako diangi magitigi lem gitika miyo dik ikum ng'om ma megwa kun inoni joma gudugu ki ilum nyo joma lweny ikerogi madong gidugu pajo inoni pe pud gitye ki kero me tic ki ng'om eno ci inoni dic dong tye ki joma tye ki kero me kwanyo ng'om eno ki bodgi ento me dugu ikum lokwa ma gino tye mede kwede ni ada Balaalo tye ka nongo peko i Acholi nyo the Balaalo suffering in Acholi kartac me acel en ni bene otemo gudu loki eno ma penyo ni ada Balaalo aye gine peko ni en ni joma kilwongo ni Balaalo ni aye gukelo ada pien pole lapenyi eno waje ni omiero kikwed matut pien pol kare Balaalo ma gineno gi ma gin lukwate gin aye lukel peko ni eno pe omiero gwok kinen joma tye ing'e en Balaalo eno ni pien pol kare kita lamego moni obedo ka nyo mego mon obedo ka tito ni ka ing'wejo ineno en lukwate kita gitime kwede iteng yo kita gilanyo kwede anyira matino i Acholi ada timi eno mere rac ento kadi rac ci ng'agi ma tye ka kelo Balaalo ni en ada gitye ki gine ki kero me wilo calo ceng'eng'e ma kumbedo en waye kitye ka bolone ni ki me wilo ng'om eno pe tye no ng'ati moni ma tye ki kero madit loyogi en aye lakel ayela ni eno ni en omiyo ka lok mo tye ni kitem neno yo me niang kit peko me ng'om omyero kong ikwed matut pien karo kene jo mano kitye ka cimo gini pe gin aeno gitye ki kero me gine kelo jemi mogo matye ka gine matye ka time ni ci dong juju karataci en ni mere nyuro ni en ni gina nomyero kibed ka loko ye tam jo ma tye ki tam omyero gucwal giromo ketone piny ki bene omyero wapwonye ki jo mukene wapwonye ki jo mukene ma gubedo ka lweny pi ng'omgi atikane jo ma tye i South America i Amazon ma inongo ni pol lweny ma gin gulwenyo me weko ni ng'omgi omyero pe kikwany pole en loko tam kuman chwalo ne bot jo ma no romo dul ma pari ma iwi lobo ma romo konyogi en aye weko olo dano kwanyo jo ma no gitye ki gine ki cwiny me miyo kony dong gichako niang'i loki en kara tye ka time marach do ka tye ka time marach i joni en kiromo gine konyogi ni ning ci atikane en mere me chako en kit me loko tam eno pien wan jwi wabino tar paluo waloko tam ento dong ing'e loko tam eno ng'o ma romo time ng'o ma romo ke romo mede kwede en kit coc ma kuman ma watami kong dwe ki dwe ukati cigi pok kama pari aye omiyo ng'omwa nyo awalan ma en aye newsletter tamo ni kiket i tich apuoyo won kom ka giko mega kany An apuoyo matek Alfred apuoyo in mekelo wara gane amedo lok jemi miro ki chogo piny dake
kagid magichoy open like rebu down away or down low kid wanna shed. I'm here being about mego. เอาลกมาว่าดอกแตกจะกว่ามีรวานว่ากำกับกันอยู่ไปลกมาอันเปรกับที่เกิดเนี่ยตามในตามมาแบกมาแตกไม่จ่อยยิมปีอยู่แปกมาวันว่าที่เกิดว่าก็บริการมายิมเบรุละยุดบดจมูกกันเนี่ยนี่ยังว่าเบรกุมันกินอยู่ก็จ่อยที่ปีด้วยมันอยู่หมวกมันอยู่ที่ตามไม่กัดที่เกิดนี่ดักตาแบกทุกวันที่กินมาที่จะว่าอยู่นี่แอนว่าจะหลอกกาแม่เลยลกไม่งอมว่าอย่าจุลิลกไปดวงลกไปแตกว่าโลกแม่แอนตอปาเงวของว่าโลกไปว่าโอลเบนะว่าพี่แม่ได้ก็มีอยู่ตามกิโลโลกเบนะจุมาร้องวิญญาณวิญญาณจุมาเกิดติดเบนะกิเกโรจุมากิจ้าเขาว่าเบนะนกิทีจีกินมาดีว่ามีเอ็นหุ่นลุจอยมงเงยจอยจีอุจอปิงมัวมากินติเมเกเรมัวมาวันว่าเบิดกันลกเบนะเอียกิงอมาเบิดกันติเมจีว่าคนญี่ปุ่นไปดูทีแต่มันหลอกว่าเบ็ดทุกวันอันปาติกิหลอกมาปูลก็ดอกว่าคนมุกแกนที่จะว่ากามุ On a point, it was mego. Lady Grace. อะป่อยอะตามหลอกเก็บมาที่มาอาร์ฟิตที่กว่าเรเวรันที่กว่าจะน่าเกเรเนี่ยไม่จักโกจอยอยู่นงจักโกจอยกินนงดางมารามก่อนอยู่โกว่าไม่จอจิมมี่เอ็นเนี่ยเวงหมดque ver ka document que ka gimono ti me ki kwed mo ma ki ti me ki ber ka joy ne due newsletter ber ti dar ge la ko tam dar ge mi tam ge bena ma papa wa nong tam ki wa nong da no ma gi ti ki ngi kin ma go ko nyo jo mo ken ma lok ma ngom ya mo yelu ge eno ne bi beru be twa ta ma ne ge ma be da pera ngi ti dar mo ma no gi ti wo Nobiti and tiki bene eno me konyo neno Jimmy kiti eni maka go berka kake berka ka jogo Jimmy igini weng matika time ne weng eni tigi bichung ke jon bene nyu gi Jimmy wa yo ni tim kuman gibi chung ke dwa bene wa me wa do bene dok no ngo ka wa tiki jo magi nge lo ke chek jo magi nge chek me lo ka ngom gi kiti ke nyo international law gi ene ki wero wa biberu mabe ya nyim ubitero mere Jimmy wen tero kar endo ka ki chako ma Jimmy ne uberu ka won mabe ti bere mi neno ne olu waromo chwa lu Jimmy nyimbot ga mete melo mukene bene kwa ka twere we bu ko na pien en gin ma pere tek ene ye nem ne dano mo tek ki chako telu yu ki nyuru ma kene tara ni gine ni mier ke tem ko ma ene ti ya nyim no tike ka chungwa bene madan ma pol bera nge go be konyo ni ye ataw be don an lo ma put ko be lo ko be di eno ya apoy doctor On a point, it was. Yes, a point, look, we got a point. Wild guy and man, with a cane there. On a wild guy. Look at him, my cat here, my leg, and anything. Balaalo you again the quat, get on better to teach. And to pull war tea, a kin Balaalo catchery. She don't milk in ya, Danny, one young, get man, no, get the real investors. That milk can then get to task where ka gin marak time mier gen ngoe ni gin marak time we gere guchung pen gen we gidiang ma ngi gin pe dak ma mier ke tim dare ka koso de lotie mier giten gen invested no and gen we gidiang we ke pit ke ge je maro je matka time me no da kar me diru loke so and then you gin ma pe attack man there
Yeah. Puti le pange ka ngar moti ke tamada mero ke medare. Yeah, an ka twere Yeah. che weka medet gina iwaji eno ma bene tiene kartach ma gina atero piere ni aye en la peny ni en Balaalo ma kinen gi teng yoni gina ye ada gen gi tieki gina ki twero e kum ngom ki diai mogo ma ki kelo ma gen gi tika gina ka kwayo nene pien wano ngeyo kumbe di jo ngarimo ki gang pe i panel but pol dano gi ngeyo ni tie ludiru mogo ma don tie la dira chel ma pe biluonye ento pol ngur winye ni ena ye tie ma miyo lim konyo ko joma tika wilu ngom ya Acholi inoni pe ngom ken ento jemi ma dano puru ma kitero kachat en la diti eno ni aye gine tie mon wani controlling prices of commodities mano ke wilu ki gine ki kin gang in dana ta ka emero transporting jemini me ngolo karuma ino pero meno mede kum an lok ma gine ni lok me miyo lim ki konyo ko joma mir nongo ngom ya Acholi so kit da jema kumena yo miero ki gine miero ki lukore maka chwalu loke tie anyim umiero kinen ni kit dan makumena ye ki gine ki nyuru gi oko bot joma tie ki gine ki twero i wi lobo i lok magin twero pa dano ka twero pa dano ki tie atoro ne en kit dano ni eno ni aye ka iluku kogi inoni i kar machon bal mogo mubedo ka time i Congo bene noni gin no gitie ye ma ki luo be nyingi o ikot madit ma weko ki miyo fine ki lobo Uganda me chulu gine chulu Democratic Republic of Congo so nyute ni kit gidong ngene bot lu ket chiek ma don me wi lobo maka loki en ki kelu ki luku kore pe biro machalo town bot joma dong gi ng'eyo kit tim pa en kit joni eno ni eno miyo lok mogo matie mano wati ka nongo ne bedo be ka no joma pajo ma gitie ki la nyut kita tim pa Balaalo tika diyo gi kede no go chwalo yo mano pedok wano kumgi wek no ki ket piny ena ye ka kiluku kit tami eni chi olo ki bichako gudu kum jo ma da gitie i nge lok me ngom Acholi ki jemi mogo ma raju ma tika medu chan ma Acholi tika nongo ne ni chake ma gu ki peko me lweny apoyo Ana poi bene. Medunyo Lady Grace tikitam meda. Atam loke ene loke ngomi e bene en lok ma record mi jima chal jima
peko ma bibino en charo balu pigi balu ngom balu poro padano cham en cham beber pe pen ka pa ke waje ke ne ka dia bino woro poro belu cham jimo ni wen ku jimo kuma enone en ma ke waje ne peko ne en bikina bikiru peko ke na chan bot wat to alen en pen ka jimo kuma ber ka time a peke ke kwedo ke choyo ki lupiri jamu mano gitiene ka giber ka neno Jimmy en ma mier wan machalo daro machalo wan achori mier wan ng'e ket me ribe me lweny ka achiel iyo ma papa pien pe bedo keta wan ati kanya ni tar paluoni jomo ken ma giti wa gang ken gang giem bene giromo bene chwalo lok ka wang'e kete kupu lok lok manoti ati miyo report wek Jimmy igini weng kibet ubin wek ki go wigi o kibet ka choyo ne kibet a choyo ne kibet a bedo ki Jimmy eni anene ene kita miyo ngo dar miyo gu ponye nyo miyo wan wa ponye miyo ponye wan bere miyo joma gi kiwe no wo ya pen me ne Jimmy ki kama pati kita kitimo kede Jimmy ka otime pe lok mo kene mer ki romo lok eno Jimmy kene miyo ki nene ki gor wigi ki chor ki chwale nyim bor ngare mo ma no romo terne kama no ki romo winyi yelo ka area ma pa kot pa pian kot wen kiri kot chak waki kien gak bor LC ba romo o wa UN eno no chak ki pin kenyu ki woti kupune wor ki piara nyima nyim tibi o wa kuno eno miero lok eno wen no mier ki bet ka ponyu kete gwokone kete kwa mako ka cha kien gak kombe dan ka cha tie no ke ini ma ko chel ki ngo ki timo jima kumere every documentation mi jimene nyo evidence pere tek mi wap gena tie mi dangu fonye ker me nongo evidence ke ker me gwako evidence wer jimene ke romo tikere ya nyim bikonya nyim bikonya kama ke tere ye mi lok ka lok tie ko tie wan ke romo chal ma chal ka ba romo tere ko wa kamu kene ka water en kiri bot kamente ta je loya ti da wan wa cho wodi cho ne ko meno wanga ki gamo lok wane wanga ki gamo ko wane ki nero pe ngo ma ti ka di wane ene lok ma ana lego ni da mi gu pon ti te timo ne ana poye po the one Ako mo duong wara pere ba wandong kong wa ne ndok ngo mo ko ko ram ti ne tin ben wana de ken en a ngi ko ti wa kur ni mo ken ko ti ben gi ti mo ko gi ngi ti ma ti ka ti me pa jo ti pe pe chu en kana ne ti ma gin ti ma no ke ben ko no ber be to twan ti en be da ko ti ma ba le o ti wa next week no ko ti ma be ti wa bi me de ko wa me te mer ki yu en ba yeah ko no and the better you believe e be ke do beto Tim and bet be pere and we connecting chal kete niam chak tiyo chal ba Gwa ka met kong lok mo chel ma bene ready che I kartaj ngom wa me chaki eni pien kar mo kene ka ki lok kum Balaalo ki wachi neno ki Acholi gi dek dano kono kit gu beru man ni ped Acholi kit gino tie ni dano ka obino yo maber ki rom miyo bedi kin dano kadi neno bene yigine I Bible nyo scripture ki wacho ni dano ka obino mamiro kony mamiro ka bedo be ka kimino ka bedo moni eno ni ento petere ni miyo ka bedo eno ni dong uloke odok me kwanyu ngomi eno kibot
wegi ngom. So kita mon waji no dispossession through imbalance of power. Ka dong ngata binu ni tie dong kiteko maloyo rued ngom. Makwanyo ngom moko. Enu ni peka kare. Kari kineno i scripture, i Bible, i noni enu ni pegine. Pegi chwako. Chika choli bena gere. Pe chwako timma kumeno. Pien in ka i welo kamone ni. Umia no e bin i yo mano wegi ngom. Gu ye ni ini romo bedu. Ika bedu mone ni. So kaki wajo ni Acholi gin. Pikit gi gero gi umiu pegi miro joma wako bini ngom gini eni peka kare. Gina Acholi dega ya yo kita joni eno joma binu gitika binu kwede ki kita gitie ka lanyu kwede ngom wa ki lanyu dano wa kita Lady Grace wajo ni kita kumbe di pi yadi en ngom kume kita kitika lanyu ne kwede chabieto karwa winyu kita la mego cha waju kita timo go maraju kitika timune ikum tirane lutina nyira eni penyuru waro ikum kabir mone ma eni ibino kabir yeni nyuru anywa ke chach ma enuni pebe makadi chek me wilobo ada peyegi na kumeno chidong loga kinwa dong konyo wako eno miyo kita Lady Grace waju ni evidence cha den manyuru ni jema kumantika time ni nero munyo ginu mano time kamunyo ikom ngatu nyo chibe gine eno ke romo ketune church ki chwalo ikabedo mano miero cherie labo weko ta loki eno onya madok nyayo peko ikum in la chwal loki eno chia da kadano tiki chwiny umier gi bet ki gen ikum wa ni waromo kubu gine waromo kubu dogi ki chako momot ki neno kita waro kwede pien pe waromo bedo gine pe waromo bedo ta ena yena mete made kong wiye eno apoyo ya na poe mate kono amele bele mana nak ni constitution me Uganda waje lo male ni ngom ati communal land dong ngom ma pege charo endo pol le dano petiga tikede donc jo mogo gitiga chatu ngom mogo molo jima mo mi wana ni po nyo be ti ye wek dano po be chatu ngom pien ngom me be ngom pa do hak mi lo ke dano we nge pien ka dong Balaalo gi bin wa gen no ngi lo ngom mo dong kun lo check me lo wa dia computer land pe charo mono no get to your check presidential order ben binu ni Balaalo ki where pot in me ke de bet gubi da gudu go da silong jemele petika word ba be yo ne ne silong ni ma ne gino come lo che dia word che bene che le church ni petika lo check petika lo presidential order ki don't wigging ni ero be accountable pe temaro di magati temole Lady Grace, we'll take comments for viewers. Comment here, Chile, can answer that. Okay,
comment again. Wait a minute. Are Balaalo suffering? Is that question? Please let Balalos go back to their own land. Our land be not for Balalos. Tika neno tai tika penyu title one kita ticket anyone wa tika wine. One comment the conyo ko look more what you watching him. Yeah. Yeah, PNN look ma what tika watch and tika temonianka what tika genen in the any title but any look ma tika Balaalo will go wide. Again get it there no chan. It is Kita look got to get it. Paul actually I think I don't know. Penny actually etika noir well gena etika noir actually. Can kid make counts. I'll do kid up with one with your down on ticket need. And kind of in the Kijoli Yabdo Noir one or other Simon Petit. Atama again ave bloque Acholi pege madan en to ka ini nem Achulu go down a pole ke down mayam from down mayam awa ki Somali magut beri Achuli tie magut beri ma be ma wat log beri pe ke before that banyoro be na go bier go beri ma kom beri no ka beri ma chala ke rombe ke subi du no tie en pe beru mayam guberu atien kano ni Achuli pe mierdan kono pe guberu ko joni ene yam pe guberu kaka mapol ma guberu ke lu kongo gubiero guberu Achuli mapol so Achuli gere kane loke gwako dano ni gi jolo dano mada giberu eno gir madong en keta wano tia wani in ka kimini ka ki juli ka money in miere wo jo money miere bet ki jo money mabe wek piri kien daro ben mabe waro ben mabe winye miere betie ki waro kina pia tek waro dano war neno keta jo money gi beru kedi ben pia tek beru chal ka yini biru ka money miere bet war wan jo kenen wa beru wa dano go beru wa ko ben mo apia big ben jo kenen jo kenen do beru wa mo but iberu ni pian ke tier ka beru ka mo kenen miere ibet keta jo inen keta jo money bi miere wo check di miere tim di marwate ki beru ka money ni in pede romo chako timo jimi manungo baro ko pa jo money ma ini idonyo bot gini ene gien makama lok ti ye ma wan po wa ye ni yo tika kwer ne ni pe tika kwer ne da ko kip kita ki beru ke ki dan kita ki wigi gang kita ki beru wonu beru ke ki wigi gang ka wonu beru ma be no beru ma be kita ra be wa ni asu male ka chalo watin ne jan ma chala mir gi gu beru guru ke ni watin gitie so nyuto ne Achuli jolo down go beru Achuli madung ene loka ana mere eno Yeah, I walk down my actually well, check out with John Penn. Kid with Nubians. wa madia Nubians, I can't go be in a shadow, Lemonye. But I'm gonna Kabeli actually. Then later on, Sudanese man and no, when no tie. Karma, Bormi Roxa Kamin, Leo Ocho Lemonye, Kelly Sudanese. Many of them took it up in Kwano no Pega Sudan. Carbo when you get to the Biro, the Mo, where to tea and walk on. I don't know, I'm going to tell Sudanese. What one get gay?
Polgo no, you be kwan bago bill actually. So dahil ke gwa actually Paul mana president that year. Atamo be don't man be the Kelly way ya get kidong. Pe don't want drag again. Mego miaro lo. Na tiga wate mere chi kwa ya Acholi in ka ini biro welo kamoni ma itiga yinyo kwene ka mir ye chet ye mir penyo yo mu kon ka no wi gang no da ti pa yo ko i donyo ki buoro i moro da ka moro ne ana nga ka moro ba ati ko mana mir ka nyo bar yo ne a wok ni no nyur muolo ento ka ini karo li chu jo chero ka de ruin ki kuni du ka penyo da kuna ne ka jo e ma ini no gini yo ti nga bi nyuti yo pe no war pe ke waro ka ini bino muole o di kalmoni mordana o ka wayara ngak gang kan amiro konya nyuta ke ramira don ke kwene ya tiet kwene tigi or ben ka latina tiet tugi tero kama ini bi cherne ento ka chale baler yangu bino kanyo no ngadegi chiene di tiak diang pa chuli wen merdo megi en charge en bi ko be no go gele ben ot kanyo cái quý lệ là cái tim ngon chứ cái quên cái tim chưa có quen bật lên cái dù mà cái gặp là bị bật lên cái chứ em bị chết rồi ये cái cái như vậy bật lên bây giờ cũng bị công an bên phải bật lên cái đâu muốn quay cái này lúc điều này thì giờ trên này thì mà ngon mình cái nó will trên này tôi đua cái và cái nó mẹ cái will ngon phải chưa Be apoy. Okay. Lady Grace dong atamo lor program dong. Tin wala Yeah. Okay. Our point viewers, tin and walor champion cho mamia no ku bien video po tuere but kwak tabeta bien nyo tabeta bien chane da wa medic lock en pitin ni no kon wa gero ka ni wa poyo what ane comment mo be da ko biro ko wa kwan pia wa loro when I came late today, but I am extremely happy and blissful to see your usual shining faces. Wapoyo tutuan, Nentari iriti Canada, wapoyo. I hope ni Canada pengi tutuan kombede ni. Wapoyo. Aya be wapoyo. Man the water little gummy kamori. Lino ruendo. Ruin. Little yeah. Nino ruin. Wapoyo. Wapoyo. Aya do. Wagiro dong program materne chawa ni wabiru ate wunu dake bieta ni jo kama pangai ka ngar mar alfe ne tigi lok mama na lok mama kana pe gina tia ye en lok ma temo nyayo ngechi kum kartajwa en ngomwa chi wabinano kit me gina me nyayo ne chi ke binyo tu la chen kita viewers romo gina romo no wana kere okay be wak chabeta bino chi wa kero the contact details okay boy yeah be jo kama